وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. Napai si jalan tuku galunge na telepon na kindroko kada aku aja galunge nasange na kada tonga mo gaje ko galunge api do call ko jolo. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Tihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'a li arba limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha wasfar bisatitin taribat yadaka. Sebelum saya melanjutkan milo dampang kepada yang punya acara karena kami terlambat iro ko catatakku karena kami punya jadwal banyak dan insyaallah angka hikmah alingi pengelata ini arone poleta polemu alingi benemu na alina matroi polemu aronewe alengi benemu na alena matroin. Apa sebenarnya tuh jama-jaman na makun reye bendahara, jama-jaman na makun reye bendahara. Jadi ko angka arone mata sikke kikirigel apa ku jambata timborak ko galam pucakkum wading itu le kapesa dompena wading ikapesa dompena ko matinroy napalaba agamata tapi Siti Najena ibalanca aja terus nih lihat balik 50 sabu tahle 500 sabu aja Siti Najena ibalanca iya kolak kai seke tapi kau bersama pada alena Rustame insyaallah deh. Jadi polemu alengi benemu na alena matroi sebab zaman-zamanna makun ria bendahara tetapi makun ria harus tuh mengerti Pak Madari itu angka makun ria alena ya lengi duin nama alena matroi Allah mana kemali wajah aju apalah mari ya kesilakan apa bawa nalengi harus kita saling mengerti tudah ngaroden relatuku takut tujuh mata melihat makun raya lalang hatiku baik upa paga harus talolongan boti makun raya mana kemana cantik lah dewita baik tau gertak si lolongan anak darah cantik pada mau kita pasangan na romera masih bawa di kerahim insyaallah baliana pagasinge bate tak mada ilakit tak apa aku ite gertak narustang waktu nakalolo de na dua tali anak darah pura na bote jadi pagasinge bate tak mada pagasinge bate tak mada iya komiki sedia lakit tak telu tapunai nomor di anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur iro anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur ya pure sifat mampunai salah na saya kulakemu. Selanjutnya itu di boti perwe terutama angka kita lo baca makada iya makun rai ini gini makun rai angka tu apalang ilolongan angka tu lolongan apalang umrah namo de nalo umrah lolongan apalang umrah namo de panang kanalo kegan na iro makun repure milau okolakaina. Jadi baliana kome kondo lolongan apalang umrah idi milau okolaketa. Ibu biasa mungkin milau okolaketa koni biasa apalan jadi kuboti paru yaitu wadilau umrah ikatan mision nih ya tinggal rame manero jadi dia rode maka nanti sisa dilau umrah tuh suami pakaian istri pakaian suami ini aronewe aja lalu tapuji cari tika kurangan na beneta apa madar tuang karone boy cantik boy nasok beni kubaliana nasun nama kalundra pokok nama kekasih batin nama mereka ada kuya
maka lundra na sunna turi maka je sarru pertama ka kamera isi bawah turi deje nang kana macam petapana ia ko layi te terima pakariu rio pole ka mak jama na romantis je na panale itu bitiku na pas-pas ko pole ka mak jama matakko ka sa di pole mak jama angkan itu pas-pas bitiku napa na kilo-kilongan salatullah salamullah bitina ipasa langi makat do mana biji nasa bini ku madar siapa amat durang aja tercerita kun raya aja tuh tercerita kekurangan lah kita apa madari tuh kemakun raya si runtuh ini pada mana mana kun raya weh gertak pian nasa lakiku mega poliana dena kana ceri ka cicamo pokok nama ka je kanja maka kanja lakiku mali bawang biar kon itu si bawang mati berbaik pada bawah aja itu tuh tuka elau tator woi mengeruh nasa aja jangan cerita kekurangan suami Ustaz sayangi beneta apa kelebihannya tu makun riye aja ka salah paham magi na perlu isaya benewe asabak kelebihan benewe kelebihan na makun riye tong semegala manana tu terkadang tong semegala manana apa angka si baku bau Pak Ustaz nasa ya ngai bene ku jenasa di madar jenasa deuli matin rekon ni aga jenasa nana namo je beli boleh nasa naroja tuh ada ku antri bawang anti makon nih antri anti mau karena itu nasi coba-coba Ustaz angka nasa nak lebih ini ku inasa angka gak ku boleh nanan naka ika gaga nasapa ka pacuriga aja nasa masa nasa lo kagak lungi Ustaz lo kana sa galunge nape si jalla tuku galunge na talpona kindro ko kada aku aja galunge nasa nge nak kada tonga mo gaje ku galunge api video call ko jolo hoi oki pa galunge api video call terbas sama api video call si baku galunge lisuki nasa lo boleh ngeceriki tapi aja pak aja lalu terciri makun tersayang apa luar biasa tuh kelebihan nah magai itu makun re macam apa tuh macam tu apa mati aja mah gak salah paham ya magi na perlu sayang apa makun re macam apa tuh macam tu apa mati aga maksudnya macam apa tuh ya ku arane lakai makutu-kutu lo mak jama ina bene na mo capu-capu bene na mo paleci-paleci bene na mo malingi samanga rajin itu lakai lo mak jama ina maksudnya macam apa tuh tapi ya ku angkat tolak kai tapu macai bawang mak gerak bawang iya na bene na mo capu-capu bene na mo campak-campai insyaallah pade itu lakai macai iya na masukna iya tu makun riye iya tu benewe magi na perlu sayang na sebab macam apa tuh macam tu apa mati angka kita lo baca iya kumelo ki dia na kagugurang makun riye kumelo ki dia na kagugurang apa biasa tuh tong kata pak kedua talu kaguguran napa monro anak nah pikur rahasia anak kumelo ki dia na kagugurang beneta angka tu kumak jinne ki angka tu kumak jinne ki angka tu aku dia na melo miti aku tuju na siku angka tu aku tuju na sadange ya kumak janggo aku tu dari capak ni janggo tapi itu janggo macapak yawa tapi itu janggo tak berai deh tanya janggo tak berat janggo macapak yawa angka tu madari dia na miti angka tu aku yawa na ingat iya rotala tapi nungang ibenita iya rotala tapi nungang ibenita mak barak ka iro dena kagugura makunai pak masalah tu jemaah sekalian ko kata rutin no acara manaku tanang iro dako iya na tu tapalalo mak jenne ki angka tu camiti aku tujun na ingai aku tujun na sadange ada ke tujun na ewan janggo si ba aku siku iya no riala le pinungang ibeniwe mak barak ka iro dena kagugura benita sini na tamatapan po ngala taala ko angka masalah na benita titay sa di benita angka masalah na dan ini juga penting sekali pak tapatale beneta tapa sandri-sandri aku tuju narota tapa matana tu nasadi yaitu si araonewe ko angka masalah na araonewe idi makun riye talay lakita tapatindroy tapangka nguli aku popata yaitu tapalanya itu masalah aku purai 10 milimo mannya liu ko popata tu tapangka ngulu ko to popata lanya itu masalahna tapahangi si Pak Cok Dok nama makun raya Pak kami mah tu makun raya dari Pak Cok Dok kan biasa makun raya Pak aku boleh kocok doi terutama tu koni kocok doi malah tu minyak aku kayak kutus-kutus malah minyak kutus-kutus nah sampai mana lelena penuh je siale minyak kutus-kutus mak minyak kutus-kutus mana siale apa masalah terlalu susu
mak bajaju talun lapi na pertama kamar ay sampai alina sa limo ikut tama ki makabi ya ko din na sampeang mangaringi ko boleh makor si pak nabi ni apa samijo laba-laba anginge tapi ko magalaki palici nasaba arone makasinge macapacoli loloy aju marakwe tapi nasangi gurta dek gaga bulu tang angka tupuangan na dek gaga salo tang angka likuran na dek gaga alibinat tang angka susana nigi makun rai manipi timunna iya na tu ciri-ciri makun rai pandanna kang magi namananna na sabak maringang ina bawa apalagi dari ko nagerak-gerak ilaken na laduraka tapi kumananna tuju may dekto tu na marigaga na sabak na pasom itu kasih tako na sesubu juruk mapigau Lingin ito makunray manipi cilakna Ina tu ciri-ciri makunray kadi Nasubala ipala kaju ipala tuliya mo yan reyang Na ang kamidi na subuko yawana kasuro Lingin ito makunray masulapa apa cilakna na makaompa Ina tu ciri-ciri makun rai pak kojak-kojang sini lalu sini nali baso lalu baso nali esa lalu esa nali somai lalu somai nali bandike lalu bandike nali putu malan lalu put nali mana tapi ko masakit na kata ni di tabu mega pula tak ini mana di tatu ini to makun rai malampe bulu kelepana Ina tu ciri-ciri makun rekutu magi wakda anak kutu nasabak namo alena deto nanulek jampangi onroto ni hawatu kuloko pateng enre kemancerama angkata roki okumondrin na ototar imakada iya mana nama canti pai mangjanda mani kokapin rama cerama terima cai buat timakun rai lalang atik ko cawo mok ko jolo mati ko ni nasar matamu ya ko mati paru pak tadi pa itu lemari si gandenge manre si timpo si ketan ni 5 cik di kaca yang kedua ini nomor pakara jamba menti si pak kubari tapi komentar ni ele sinoko tanga so si cok dokang wani ang kapiri tak gapo terima pangyo aja ni napa aja matampu matui tadi itu matampu sas nabe ni tah baliana ko nalik ko dilakken mundo nalingi dilak kita ajak talabawang ya bacai alhamdulillahi ala kulli halin marasaktana ina tu nasab panritata nasangi ulama tak simak napak berasangi iya ko iya tu bacangi nalingi dilak kita ajak talabawang kita bawi limanna napa tak baca alhamdulillahi ala kulli halin marasaktana ina tu nasang ulama tak simak napak berasangi mak baraka itu dia pernah capu itu dia angka si boleh apa lain alhamdulillahi ala kulli halin marasaktana itu dia tabla lalu mungkin bola mak tanah penting kasop kono manu selanjutnya komelo ki dia nak mata-mata laketa komelo ki dia nak mata-mata laketa ya komelo ilo jokka ibacangi salah